እሺ ብዙ ያልተጀመረ ነገር ይኖረን አይደል? ግን አብረን ብናድር የቱ ጋር ነው ችግሩ? እንዴ ምን ማለት ነው? የቱ ጋር ነው ችግሩ? ወንድና ሴት እንዴት ነው አንድ ላይ ሊተኛ የሚችለው? አይሻ ይሄ እኮ ነው በቃ የሚያናደኝ እኮ ይሄ ነው። እኔን አታውቂኝም ወይ? እኔ ልቤን አታውቂም እኮ። ታዲያ እኔ ከአንቺ ጋር አደርኩ ማለት ሌላ ነገር አደርጋለሁ ማለት ነው? እናቴ ልጅ አላምነውም። አብረን ተኝቼ ያማን እንዴ? እንዴት ነው ማታምኑ እንዴ? አንቺ ቀወሰሻል እንዴ? አልቀወስኩም፣ ጤነኛ ነኝ። እንዴት ነው ጭራሽ እናትሽን ልጅ ማታምኙ? እንዴት ነው? እኔ እኮ ቅድም እያልኩ ነበር የሴቶችና ወንዶች አስተሳሰብ በጣም የተለያየ ነው እያልኩኝ ነበረ። እንዴ በእናትህ በጠዋቱ እንትናት በላይ በቃ ስነ ስርዓት ይኖር እንዴ። አሁንም ቢሆን ወደፊትም ቢሆን እንደዚህ አይነት ጉዳይ በምንም አይነት ነገር ወይ የኔ አልጋ ይወጣል ወይ እኔና አልጋ እንወጣል። ብሩኬ በዚህ እንዳማረብህ አርፈህ ተቀመጥ። ስነስርዓት ይኑር። ራሴ ስነስርዓት በዚህ መኝበት እንዴ። እኔ በቃ ያላመችኝ ያክል ነው የተሰማኝ። ገብቶሻል ወይ? ከኔ ጋር አብረሽ እያደርሽ ትኖሪያለሽ። አንድ ቤት እየኖረን ሲጀመር ስሚኝ፣ አንድ ቤት እየኖረን ሲጀመር እኔና አንቺ የተለያየ አልጋ ላይ ማደር የለብንም። በቃ ይህ የኔ አስተሳሰብ አሁን በቃ ያመጣሁት ሀሳብ ነው። እናንተ እኮ ባለትዳሮች አይደለንም ማለት እንሆንም አንሆንም በቃ መሆን አለበት። ገና ብዙ ያልተጀመሩ ነገሮች አሉ። አብረን መተኛት የለብንም። እንደ የሆነ ነገር ቢፈጠር ምን ይፈጠራል? ራስሽን አታምኚም እንዴ? ራስሽን አታምኚም? ምን ይፈጠራል? አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሀርከፉኒ አከም ጅርተን እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አማን ናችሁ? እንዴት ቆያችሁ? ኧረ እባካችሁ ተው የዛሬ ደግሞ ምንድን ነው የዛሬ ቪዲዮ? ኧረ እባካችሁ ተው። ኧረ ሰዎች ምን ይሼ ነው? ምን ይሆናችሁ ደግሞ ዛሬ? ኧረ አሁን እንደዚህ ሲላችሁ አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው ይሄ ውሸት ነው ትላላችሁ፣ አታፍሩም ትላላችሁ። ግን ይሄ ነገር ውሸት ነው፣ ውሸታቸው ነው፣ እውነት አይደለም ትላላችሁ። በፊቱም እንዴት አብሮ ለብቻ ሲሆኑ አሁን አንድ ቤት ነው ያላችሁ። ሁለቱም አንድ ቤት ነው ያሉት፣ አብረው ነው ጠጡት። ግን መተኛት ብቻ ነው የምንለያያቸው እንጂ በፊቱም ቤቱም አንድ አይደለም። ግን አብሮ ውሎ አብሮ መሽቶ ይሄዳሉ። በዛን ጊዜም ትላላችሁ አራ ውሸት ነው፣ እሷና እሱ ግንኙነት አሉ። እንዴት እስኪ አብሬ እንደዚህ አንድ አመት ቆዮ ግንኙነት አይኖርም ብሩኬና ሀይሜ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ፣ በፊቱም ማለት ነው። አሁን ምን ትላላችሁ? አሁን በቃ ቀለበት አስሯል፣ አንድ ቤት ነው። ምን ትላላችሁ? ይሄ ስትሰሙ ምን ትላላችሁ? ታመናላችሁ ወይስ አታመኑም? መቼም የዋሹ ነው ትላላችሁ፣ አታፍሩም እናንተ ትላላችሁ። ግን ብሩኬ ፊት ለፊት ነው የምናገር ሁል ጊዜ። እሱ ምንም አይዋሽም፣ እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ አሁን ማታ ጌም ላይ ናው ቆዩ 9 ሰዓት አካባቢ ነው አለ፣ መሽተዋል ማታ ማለት ነው። እዚህ ትኝ ሲላት እምቢ ብላ ሄደች። ተጨቃጨና እሷና እኔ እንዴት እኔን አታምንም ብሎ ብሎ መጥቷል ብሩኬ ማለት ነው። ተናድዶ ነው መጣ ጋርቢ ኤጋኩ ማርጊተኒ ብሩኬፍ ሃይሜን ዱራንዩ ነሞኒ ባኤን ማልጀደኒ ሀሰው አከሚን ወጋ አማ ከና ወሊን ቱረኒ akkami wato wal biran gayin hafaniru kan jedhanitu jiru jechuudha. Namoonni kanaan durallee gisee sana waliin nyaata, waliin dhuguu, waliin ooluu, galgala bichaatu addaan isaan baasa durallee jechuudha. Amma immoo mana tokko kana keessatti ammallee akkuma duraati. Amantuu kan amma isin amantumaan amantan akkuma duraati jechuudha. Mana tokko keessaa ta'u malee akkuma duraa jiraatu. Qalabatii taadhaatu iyyuu malee akkuma duraa jiraataa jiru jechuudha. Amma galgala geemirra turanii jechuudha. Geemirra turanii sa'aatii 9 kan keessaa ta'ee jedhan gara barii waliin bakka ciisa isaatti isaan taphataa turanii as bulii jennaan du'een argama malee as hin buluu jettee diddee baatee iddee mana tokko keessa taanee akkamiin na amantee dhabdii na wajjiniin ciisteef kuni taamiti ani obbeekaa kan inni jedhaa jiru jechuudha. Diddee sokkitee eddeena namannee maaliif barbaachisa mana kana keessa ani galuuni
ani siree koo buddeen ba an siree koo buddeen ba nama dhandhamanne wajjiniin taa'uun qabu. Isumayyuu akkamiin siree lamarra ciisnaa ani inni jedhu jira jechuudha. Yoo dingata kana keessa waa dhufee hojjechaa jirti isheenii jechuudha. Ati dubartiidha miti ofiin beektu maaltu dhufaa jechaa jira innisii jechuudha. Kanaafiyyuu qalabatiitti dhaateera. Dhugaa rabbii dhamantuu amma siin kana dhamantuu waan siniin jedhu jarri amma seera jechi qalabatiitti dhaannaan akka warra kaaniitti walumaan jiraatu jechuudha. Jaarsi moomaa ganaa haa ta'uyyuu malee mana tokko keessa walumaan jiraatu akkuma abbaa manaa faana manaatti namoonni gargariin jechuudha. Garuu isheen hin ta'uu jette. Amma seera guuttanutti hin ta'uu. Argitanii isuma qalabatiitti dhaatu goodeenyaadha malee aniifate abbaa manaa faadha manaa miti jettee jirti ammallee jechuudha. Qalabatiin itti dhaatamu malee. Egaa maftaan jidduu jaraa goreera. Burkeen dhugaatti illi ila aarii miti. Wallaahi du'uu gaira boko kee jechuudha. Wallaahi laazim. Aimen azarra balech Aimen akaki kalit alech buruke mala wada ራስ አልጠቃችም ዝም ብለው አብረው ተኛሉ ዝም ብለው አብረው ይበሉ እንጂ waliin nyaatan waliidhaa dhugan malee ammallee bakkatti wal dhaban qabu jechuudha. Isuma qalabatiin itti dhaatame kanayyuu kana otoo nama tokko kana gootu otoo sinii ta'e kana of eeggattu garuu nan ishee galateeffadha. Isheen kan isheen barbaadde seerri guutees akka seeratti jettee of eeggataa jirti jechuudha. Egaan immoo burkeenis sirrii jira. Akkamiin aniin amanamu na amannaa miti isheen na wajjin jiraattu kan inni jechaa jiru jechuudha. Aarii keessa galee innis dhugaasaa karaa isaatti dhugaa qaba. Haimeenis karaa isaa isheetti dhugaa qabdi jechuudha. Haimeen akka seera guutattutti malee ammallee jechaa jirti jechuudha. Inni immoo iddee qalabatii godhadhee maaliif siree lamarra ciisnaniifati siree marra ciisna waliin taanaa jechuu jira. Isheen immoo waliin hin taanuu jechaa jirti. Kanarratti wal dhabanii jiru jechuudha. Har'ammoo ciqiciqiin dhufeera. يا ربي تيجي تيجي مطول زور يا الله يا ربي والله كنافو بايدو كجبات بروكي غرسيرات مال جچودا جارسلي ارغدوتي جارسلي ارغدو قلبتي داتي تسلالله جارسي ارغدوتي وان غوتم غوتي تتسيقي ملسيت اوفتسين بوتو جتيت አረው አይዘብርከ አይዘ አይ መፍታላ ማላቸው ገብቷል። መፍታ ዛሬ ደግሞ ያ ረቢ ሩኪ ለምን ስነ ስርዓት አይኖርህም? ምን ይፈጠራል? ሩኪ ወንድ ልጅ ነሰን አንተ ታውቃለህ። ወንድ ልጅ ነና ወንድ ልጅ ሆንኩ እንደሆነስ እሺ፣ ወንድ ልጅ ግዴታ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው? እሺ ይሄን ያናደደ በጣም ነው ያናደኝ። ወንድ ልጅ ችግር ይፈጥራል ማለት ነው? baay'ee tokko aaree jira wallaahi isumayyuu turanii rafanii barii keessa jechuudha. Isumayyuu rafnee jechuudha. Aarii sanaan ka'ee jira burkeeni waca isaanii dhagee gammaftaan dhufeera itti dhufeera jechuudha. wallaahi maftaan jidduu jara taa'ee አራኢስ ብቻቸውን ነው መሆን ያለባቸው። እንደዛ ከሆነ እኔ ከሀይሚ ጋር አሁን አብረን መኖር ጀምረናል። ከፈለግሽ እንጋባ ካልፈለግሽ ምንም እንደዛ እኮ ኖርማል አይመለከተኝም። እሱ ወይ እኮ ያልኩት ነው ነገሮችን በስነ ስርዓት ማስኬድ አንድ ነገር ነው። አይመለከተኝም በቃ አልፈልግም። በጣም ብዙ ነገሮችን አልፋችሁ ጥሩ ቦታ ደርሳችኋል። እንደገና ነገር አታበላሽ። እኔ ምንም ነገር እያበላሽው አይደለም ብሩክ ተው ነገር እያበላሽው አይደለም። እግዚአብሔር በጣም ያበሳጭ ነገር ነው እያደረክ ያለው። በምንድን ነው የምታገሽኝ እንዴ? አላምንም ያልሽኝ ማታ ራሱ በስንት መከራ ሄድኩኝ ክላስ ያባ አላምንም ያልሽኝ አንሱ አላምንም አይደለም። ይሄ ከእምነት ጋር አይገናኝም እንዴ? አይደለም ቆይ ተቃራኒ ጾታ እንዳልጋ ላይ ምንም ነገር የሌላቸው ሰዎች እንዴት ነው አንተ እንደዚህ አንቺ ራስሽን ካላወቅሽ ነው ያውቃለሁ ራሴን ሴትዮ እኔ ደግሞ እኔ እንደዛ ከሆነ እኔ ራሴን አላውቅም። እሺ እንደዛ ከሆነ በቃ ያ መሀል እንዴ አንተ ምን አይነት ነገር ነው? ራሴን አውቃለሁ አልኩሽ እኮ በቃ እኔ ሲጀመር እዚህ ቤት ይሄ አልጋ ወጡ ካልተስተካከለ ብሩኬን አሬ ጅራ ወላሂ ብሩኬን አሬ ጅራ ምስኪን ወላሂ ማልቱት ከኤ ወላሂ ላዚም galgala wallo lani turani jechuudha. Argitanii ani ishee jechaa jirtu galgalas makaraa meeqanii deemee rafee jechaa jirti.
inni maaliif nan amanne iddee nan amanne maaliif natti dabalamtee jechaa jira jechuudha. Oho dubbiin gaayee baasee no baxaxamaa jira. Ammas deebanii akka duriitti deebanii lola kaasuufidha. Natti fakkaatti egaa Haimeen egaa kan ishiin akka Haimeen jettetti Burukeen akka ishiin jettee sinni siraatan nama erga jaarsallee ergiitii jechaa jirti natti fakkaata. Burukee atillee sirraa eegamara iddee hunda caafii qabsiistanii fixxanii akkuma isheen jettee nama atillee jaarsa ergadhuuti waan hundaas takkaakkaladhaati jireenya keessan itti fufaa akka duraatti deebitaniillee ammallee Haimeen kan naan jettee Haimeen na amanuu dhiistee jettee waan hin taane keessa cikicikii keessa galtanii ammallee akka namni siin gammadu akka xalaanni siin gammadu hin godhina. Torbe sadii muluu akka ajaa'ibaatti kolfaa taphachaa uummatatti gadi baatu yeroo hundaa cikicikii irraanfannee turre karri cufame too jennu. Karri cufame jennee maraqanaatoo jirru karra baniinaa lolaaf karra baniinaa diinaafis karra baniinaa dhugaa rabbi otoo namni meeqa addaan baanii shoo jedhee nazirii gashaa jiru inni kaan shoo addaan baane otoo isin jedhee nazaruu sin tokko taatanii uummata sin jaallatutti agarsiistan as baatanii jechuudha. Ammallee torbee sadii muluu akka ajaa'ibaatti nagaa kana kolfaa taphachaa as baatu jechuudha. Ammoo xiqqoo sheexaanni akkasiin jidduu galtee ammallee wasaayitiin akka ammallee deebitanii jaalala keessan uummata biratti hin balleessinaa jechuudha. As baatanii jechuudha dhugaa dubbachuuf wallaahi. Sakkanaa ammoo keessaan fixachuu qabdu. Keessaan fixadha. Haa ta'u miidiyaa irratti qabnee miidiyaa irratti fidnaadha. Haa ta'u baay'ee tokko ulfaata jechuudha. As baatanii asiin gammadu jira. Kan sinii immoo gaddu jira. Akkuma namni baay'inaan siin jaallatu immoo hin jiraanillee hanin kufaatii keessa yaadu. Akkasiin addaan baatan hantaa'e sin eegu. Hanna zirii meeqa gashee agee argitaniitu sinuu dubbattaniitu miti nama baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu xalaataaf barree banuu dhiistanii sin lamaan achitti otoo fixattan bareeda ture. Burukeen xiqqoo taragaagga'ii aaree jira dhugaa dubbachuuf nama sodaachisa fuullumtiyyuu jechuudha. Taragaagga'uu qaba obsa barbaachisa wanti hundinuu sa'aatii kanatti immoo Burukeen ka'ummoo Haimeen lash yoo jette bareedaadha. Wal faanarra ibidda taanii yoo ka'anii dubbitu badee jechuudha ammallee. Kanaafuu shiggirnoo geetaayee anin qalladuun se'aa jira duraa dhugaa rabbi prankii hojjechuuf yoo jedheen ilaalaa jira. Dubbiin yee baaseenoo yaabbadeenoo arab hubbuu taragaagii araminoo አዎ ግን ይከፋል። እንዴት እኔን አታምንም? አብሬተኝ ስላት ቤቱ ካለ በፊት ና አብሬተኝ ያለች ነው። ዛሬ ደግሞ እንዴት እንደዚህ ትላለች? እኔን እንዴት አታምንም ብሎ ነው የተናደደ። እሷም ሴት ልጅ ነው ትፈራለች። እውነቱ ነው። ግን ደግሞ ቀለበት ካሰረ አንድ ላይ ሊሆን ነው። ሰውም በፊቱም ቀለበት አስርና አንድ ላይ ሆኑ ያለ ነው። ቀለበት ካሰረ ባሉ ነው። እነሱ እንደዚህ ነው። በቃ አንድ ሰው ተወደደ ቀለበት አሰረ። ቀለበት አሰረ በኋላ አብሮ ነው የሚኖሩ አንድ ቤት። ሃይሜ ደግሞ ይሄን አልፈቀደችም። ስነ ስርዓት ያዝ ያለች ነው። ብሩኬ ደግሞ አይሆንም ያለ ነው። እንግዲህ ይከብዳል። አራብ ሁቡዬ ተረጋጊ። እንደዚህ አይደለም ነገሩ። ተረጋግቶ ነው ሁሉም ነገር እንጂ ወይ በንዴት አይደለም። በንዴት ብዙ ነገር ይበላሻል። ተረጋግታችሁ አንድ ላይ ሆናችሁ ይሄን መፍታት ትችላላችሁ። መፍታ ደግሞ ማላችሁ ገብቷል። መፍታ እንደምንም አደርግና እነሱን አሰማሚ። እንግዲህ ምን ይደረጋል? አራሽ ሸጣን ተነሳች መሰለ። አሁን ማላችሁ እንግዲህ አልተኛማ ተራሱ ያለ ነው ብሩኬ። ከባድ ነው ጋዱበችሁ ፊ አመጋ ጭቅጭቂ ከእነት ፈካታ ኦቶ ሲንቴ namni kana godhu hin jiru. Namnillee kana eeggatu hin jiru. Garuu baay'ee tokko Haimeellee galateeffadha. Dhugaa dubbachuuf of eeggachuun eenyummaa ofii of kabajiisuun waanuma jiru.
otoo namni gargariitite kana namni yaadu hin jiru. Amma namni amanuyyuu hin jiru dhugaa dubbachuuf kana namni mti amanu hin jiru jechuudha. Mana